ia e toi o whalofa ma whatalofa atu tatou a inga nei vaenga o tai au. I le soafa mawalunga lo loto lau tele o tatou a li whaola Yesu Kiriso. E toi o whalofa ma whatalofa atu ai le i o Samoa. A pia fo'i le ainga o le tua i so stafa ma so se tuli mano ni ke lopi. O lo e maua ma iaile au nanga le Global Kingdom TV. Ia ni tai au, ele toi ta maos pamtalanga, na wa itsi la fia, tato adlin tua tuilunga, po tato flyer. Ia o le tai au nei, o le whilo inga ma le au na le tua, sunga i le fomai, ma le fantua, whapea foi le CEO o tato wa onga i New Zealand nei ma Australia. Ia was tato whatal noanga, e tu sai ma le au nanga, whapea foi. Ia o tulanga umalawa o tatou a aunga lo fia whaalau i loa. A wale sila fia o so tatou a tunu. Ai le i amataina po kalami. Ia o le atu ina atu leo noa i tama, ma le tina ia wa fo se la whaafiloi. Ia o sila mai mua mai fo i sa mua ni vaenga le asu. Ma le anganga whaalau. Malo whaakai. Te whaistatu talo. Whafteitele le tuolo mātou te mā, I tai au o mātou maua while mū I le lofa tū noa o lau whio. Whilo I whoi ma lau o auna nei. Maua lava le ngāanga, whiwhia ma le ngāanga, whaftai o no lau whamalolonga, au o wai mai bea I ai mātou. O whoi se awa noa, whaatala noa ai nisi o mta upu. Whātau lawa I au nanga I le ngata o televise ai whapea fo I a onga ma tapu inga. Ia alofa maia. Anga le mai whafonga anga se o mātou tunu. Ia mai se fo I se whasoa le atau mwhai ai se vai. Ia o lau whio whaatoa. Whaftai su no lau suafa o ole mwala au tuai. Amene. Ia, malo whaftai. Ia wanoa e whawhelo I tuai li paia ma le malu le tātou tunu. Ma se lava I latou o lo mwhainu mo a wanoa e whafonga mai ai ma mai moina le tātou Global Kingdom TV. Ia e peo nei ai le o nanga o nei tai au. Whia foi loto I na ua malanga mai ma whelo ai I le usa o nei. Ia mai se o le avano maua ma lao foi mai. Maua I foi nei whilo inga whatal tonol nisi o mtaupo wale atina ina o le malo le tua. Whatalo whatua I paia ma le malu. Nei foi tae au fou. Tato maua while mu. Te mama tina mai se o matu tausi. Ia whape foi au au na le tua mpaia o sa mua poto so se tua no pia iai. Whatalo whatu ma le nganga whiwhia, whawhelo I tfoi, ia ma le nganga maulunga o lo manuel nai tu o le whawhunganga. Whelava le vaenga o kilope o lo e whawhunga mai ai, ia e whatalofa ma whawhelo I atu I nei tae fau. Ma whatasimai ma le tina o le CEO lea o le tātou aunga, ia tonu steimi o na mau foi leo se avanoa e whasoa tuai, ia o le whawheloa I nama le whatalofa, ia walatu I le sofa mamalu o le tātou li o Isu, ia manuia foi le alo whaiva I ne foi proklama. Alo whaftai, sau noe lau sunga I le fomai, sunga foi toina. Ia, e leila wale tatou pai me whaasolo ni vaenga o le aso. Ia e se I singia pea ia o le tamama tina. O le ale mafua anga o rua malanga mai fo I nei mato pito no. Pe I se wha moe moe ia e le I. Ia po ama I o rua le tawa ia tfoi. Ia o lo maua la wale malusi mai le li. Ia mai se o lana wha malo longa. Ta wale fia ngai ai ma le au nanga I le malo le atua. Ia ngā wha alo alo. Ia whaftai lava mo le awanoa. Ia le ua e umartu ino te whai e tusa tali wha. E tusa mai whasili. Ia o le mamalanga mai lunga I au kilani. O na o lo
ma whaia o ngai nei lana wa ona le upole atuai i le se tasi tatoa o ngai Mount Rushmore i mea lo i le sunga le pule a o ngai ati na e malfaltu i atala ula ia le ngata foi lea e whao ngai fo il mamalanga mai nei i le weekend ia e asi atuai fo i se tasi o pulenga o le matou e mlunga i au ki lani nei ia o le mafuanga lana na laina tu ua fo i a inga ma whanua ai malanga mai lunga i nei. Malo whaftai. Ia oa mai lau Simotu inga. Siringia o le uso. Ia o lo pule lo whaele tua. Ma wafo isi marosi a wawai mai pe le tua. Ia lala foi leo le mawhai o na whaawau malanga mai. Ia e pe o taliatu le tatou CEO. I whai ngā malanga ia o na o le mataupu e ave si tasi o ia malama kapi Bible College i Mount Rushmore. Ia maasi ai foi el pulenga le kapi International Ministry nei vai aso. Ia on toi foi e foi le malanga i si o matou foi pitunu a lo manuia whaftai tu so mal whafsili nuia foi le ainga. Ia manuia foi le kale sia i lo tapu ai mai Wellington. Malo whaftai ia o le vi inga i le tua. Ia wai tau an whasiringia e mātou i nei mātou pitonu. Ora ane ua lua malanga mau mai ai. Ia maasiasi mai ai fo i nei mātou lau ele. Ia lea la wewa wai e te lua malanga mai lava malanu o tau. Ia. O tau lau guari. Ia wai me whapitonu malanga ni. E no ofo ia ile whafsili ia msalo. E tau le whetua stali a wanga ele whai ina ia fo ile au. O le ai lunga ia le hurricane. Ia alo whaftai. Whaftai mo le tae au. E mo le atulenganga whaftai tele. Ia te ulua fo i mātua o tātou lau mua fia. I New Zealand nei ma Australia. Ia me se lava o tātou wa onga. Ia mo le whaavanoina fo i o taimi. Awa fo i se whatanoanga e mese o nisi o le au nanga o le ia mamlama kape Bible College. Ia ma tātou wa onga lo iai. Ia wale sila fia o tātou tangata Samoa. I lea fo i au nanga. Ia ai le to te pelewa noa i le tātou CEO. Se au mai se update. Ia po o le ase vaenga o le au nanga leo wasi tia i fo i nei tausanga. Manisi o tapenanga lo iai fo i nei taimi. Ia po iai fo i tātou wa onga fo. Po iai nei taimi. Ia o le afo i se numera. Pe o le iai Samoa. Ia o New Zealand nei ma Australia. Au whaafunga mai fo i tātou wa inga le tai au. Malenga whaaloa. Ia, whaftai lava mo le noa o le tūlanga wa iei tatou a onga whaftai e le atua. A wae le o stato ngalwenga. Pa wal tatou me whainga le stai me le whai mei le atua e whai. Ia o ie whaatupu ma whaaola ia se au onanga o lo whapenana. Tau mwhai atua i mol malo le atua. O tatou a onga i Melbourne, i Australia ia o Melbourne e Lima. Ia tolu ia Sydney. Ia e Lima fo ia lunga i pe whaarunga i Brisbane. O le aonga fo le whatoa whatua tu nei this week le whakoa whakua ngai le aonga fo i ngai i mea ta o Maryland whape latanga i lisi pito ngau. Le lata i lisi tūla i a Fairfield. O ngai whaiasinga mao lisi aonga le i Mount Druitt. Ia i tau o mai anga tangata i tūli mai fo le traffic. Ia e whaftai le atua le watala lisi aonga le nā pito ina ia whaingofia ina o ifu tangata o lofia o ina. Ia o Samoa e tolu tato aonga i Samoa. Ia mai nei New Zealand e valu tato aonga i New Zealand. Malo, whaftai ua tupu ma ola fo i le au nanga i le tato atunu. Me siol malo le tua. Ia e le to e tau whaailoina fo i le au nanga le ia mamlama kape Bible College. Ia watu pelewa noa i le tato whaau sunga i toa ina. Ia se au mai pea le manu lauti ma wha moe moe o nei aonga. Ia wala wale au nanga i le malu le tua ma le ngang whaaloa. Malo whaftai mo le avano tu ina mai, na fo tala no atu si o tali whaitau tu sa o silingia i a tātou aonga. Au le whamalama. Whamalama lava o te iloan te tala e le tua.
mai o le unanga foi. E le whapito I se tapuinga po se lotu se tasi. Le ai e whasalafa le tautua ma le unanga le ia malamlama kape Bible College. I le whamoimoi. Ia awa oina tam whanau se tatu tunu. Tāpena pena ai. Nisi o la vala wina I le tua whaimawhai whiau. Nisi o awao, nisi o te akono. Ia e tau na usia lea vaenga o le unanga. Au I foi se maanga. Peo le whatura I maila o onga. I le whapeo se aonga se lotu. Le ai o le aonga o le tautua mo le malo o le tua. Mai o le whamoemoel na tatala le aonga I so se tapuinga. So se tangata. O I lava I nau I au tau mo le whionga le tua molo na ia foi lumanai e tusa ma le whamoemoe I se mea inga lue ai. Ia e o tu I ai, o lava tāpena e ala ia o onga. Iwe o le mafuanga lea, o tala mai le tua lea whamalama. I o na manatulo lea, ina ia whaanga lea wano umoa. Ma mele mumoli o toile nganga whaftai tele lava. O te whaftai lava au ia, I sunga I whawhenga inga mo lato whitua. Mas foi o nisi o ekalesia. Mwhaion tala mai o lato wawanoa. Whawanoa mai a lato whalelotu. Ele ngato malu tapuai. Nea o nisi foi ua lato sailia ni no whanga. E lango mai ai. E whaauau le tautua whalea onga. To tele la o aunga. Ia e whiwhiloi. Lau sunga mai le nao se tasi se ekalesia po se lotu e awai. O le anganga whiwhia le ia I maua whapefoi le ia malamlama kape Bible College mnonga headquarter I le whatautainga. Ina ia awane I whapito manua tasi. Na ia maua pere awano e whaasala whaile o unanga I so stasi o nau. Awa upol tuspa ia e o maio naso I le to fi whalongo I le upu. E o maio naso le a le to e nau waitanga te I le upu. A tonu sia avanoa ia o la saunia ai e tatu e le tua e nau I le whionga le tua. Ia e ale whaiva o lo whatel mai tatu te ngā lulu ai. O lau whaftailina e o wauna le tua mwhilitua. Fia watuois whaftai e o lo te ulu ia o onga te tasi. Tofu le lau mua mo presidente ni foi e pule aunga mai se o visenga foi aunga e le lava e lau whaftai ma lau whamalo na wao le afu malingi ma le afu tolu ua whaalu e au nanga tu sa ma lau tua me le au nau whaftai e tuai ia wai le se mea e mawhai e ma ua pe ana le ailo tau au tu mai e tau soal tatu venga tātou te tautu ai le malo le tua. Pe o le nganga lea e mamoli toi le whaftai. A o ngā malawa I mamlama kape Bible College, malo whaftai, malo le ngā lulue, malo le onsai, malo foi le tautu ai le tua, malo na whinangalo e meise o lona malo. E tau foi ngā watu sau whaftai le usunga mai ke tu sa le tautu le tātou Global Kingdom TV. Ia waso steimi a hui mo ai a wanoa. Ia o te tala mai a hui le a wanoa. E whai ai o na maua ia sina lao. Whai e tuaisi whaasara launga e tūsa o tātou aonga. Mai oro tala mai pelu whina ngalo e te tautua iso se mea wā. E soifua o ina o tātou tangata mo le whina ngalo le tua. Ia le whaftaile e whia watu. Ma si whamalo. Anga le mai le tua. O lo tupu pea le fatu na e tuto. E tasi al tangata mga mia e le tua. Le mga mia e le tua le totele na wā. A e le talao la tu loto. A maua e le tua tangata e to tasi talalo na loto. O le tangata nga e awala mai ai. Ia lono fina ngalo. Ia ngafasa la falolea. Tātou whaftaila I le tua. Maua le ni awanoa. Tātou te waunai mo ia. Ai le o maila no mana au. Me le watoisi whaftai.
au na mfaltua sunga fa ya au presidente ia malau mo te tasi fa te lava I lo to lango long sua tau tu ino le malama kape Bible College ia tatou tilo luma tulis tatou ai wale tu malo na malo fa pa ia tu se ia deu ia sei siri ia o tali le tu sa lava no wa mai ia fa tele lava I la sunga taina sunga fo mai mole fa la walo fonga ma leo tatou lo nei ia me se ulua onga ma sunga fo mai o lo fa lulu I tatou lo mo sia ai wa pa uia cha tu peleva no CEO pe intatou wa onga ia mi samo ia fastai lava ele ia stato a onga I Amerika Samoa meeting na ole a onga le akape a wa ile nga fatu I Amerika Samoa o te le uloa lastonu po ia pia ma lo fastai ia o le sitatou sili le ia I lungo tatou laina taimil nei ono nisi fo I o whailonga pe o le AA o le PA o tatou masters ia po whailonga fo mai fo ia po le ale whaasolonga o le vaenga mo le nisi fo I fo le lato whaafonga mai leita au po me umarole inga kai le pe fianga ia tuilunga whaasosolo koe lunga po fia lava e alu ia lele whaamanino mai pea ono pe o le tōtele lava le ngata lava I le PA la wa uia ilo iai ia e po o tatala pea le whaitotoa po tatala pea le avanoa I seisi la asanga I lunga atu whailonga ia e mese foi o niso tamiti a unga o lo whaafonga mai ni tae au malenga whaalona ia masano le pe a taimi o tala no atu le o le CEO o la nei le matafa yoi ai na so atu o nga o tato a nga credit lalo le Credit Commission International I Arkansas I Amerika ma tato a nga foi lalo fa foi le system Amerika ele pe o system tato ia umale tolu tau sanga ona tau aole o le diploma ia tatou leua silingia o le usau ona ia le AA po le Associate of Arts ia ona o tuaile le Bachelor of Arts o le whaasolonga la o tatou tikeri ia ma le tau sanga momua I longa certificate ia o le mtawhaioi ngā alofea ngai ia ma le headquarter o le headquarter lalo ia I tatou si oulo ngalue ai ia mai se o isi pol kalama ia o le master ma le doctor misalo e leil tu inatu si o te whamamrama le vaenga lea ia ai vanai nai mea toe fono toe leo staff I mulmuliane ia fastai lava mole fasilingia ole tatou a onga ole proklame a le AA degree ia ma le Bachelor of Art degree po PA o ngā le avitonu I le o afo I o whailonga ie avitonu la IMABC I New Zealand ma mea umala ia I tatou a onga I Australia ma Samoa se vangale master o le master avi ia wai o le sunga ia yeti e faula mele wa ia nei e o mana mata no ma le sunga le foma ia yeti ai esta mai titi a o ngai fi avelonga master le wa ia le web page nga le ale a o ngai ia wai e fainga al watu ia ma o ngai lunga ia ma e mo wa uma mai afa tonunga uma mea uma pe avala au le sunga ia yeti pe alu le messenger yeti fengo fiei o kam ka fo I pe avala ia wai ava pe fo yo lea ia la wati ya unha fasoka ia la ia le sunga ia yeti o te la tamiti a onga tata New Zealand Australia Samoa o te recommending ia yeti o vainga ia loa o students le wa uma la to Bachelor of Arts wa mantu e fata sanga mo le certificate alanga mo le certificate langa ista meti e uma to o ese ya walu fa kwa o mai ele ale o mai o la e mo le certificate nga umalanga tau sanga I tasi ya tatou
Ia umalua tausanga Soile Associates of Arts in Theology. Ia umalua tausanga tolu tausanga fa ia maua ilua le Bachelor of Arts in Theology. Umalo ngā ngata ilua le IMAPC ia ai me ia tilunga ai peila a uma I pe fo le mesa tatou mai isi a onga umalo tatou te piloma le tatou sanga tatou wolo I fiki ia au tatou ngei umal fa tatou sanga alulo I lunga le a onga le akape Bible College ia o lo fa foi na le sunga ia mangeo ia o se tali atu lea fatai alo fatai ele I Toi fono whapi mai fo ia le sunga ele fo mai le tai au. Pio le ua manino mai le wala lea ua le utoi mantua toi amata mai certificate ia o na so mai leo nisi o TTV le ua sauno mai ele tina. Ia mana ia le asisi vaenga ele ia o ia sauno anga tatou CEO toi whalau te le ele vaenga le. No te roe ole ele se me tele o la ua manino le forsanga al CEO mo se malamaanga ia ele a faina lava ia le certificate ma le AA ma le PA wa o me ai le ave tatou la mo te tasili malamaka pe Bible College e pe o le fa pitoa se fa launga po fa silanga CEO ona o I latou ia o iai le nau tainga e fia toe whaauau lona ia foi ola tauivi wharea onga aweranga master degree ia le laua sauno atu CEO vaenga ngā le master ia o laua iai le online service ua saunia e whatautai mai le sunga ia i timngeo ia la vota no atu CEO salo iai se website sota iai tatou ia fia ave la to masters avala what for CEO pe fa pe ese me fia fa mabla mai na tusa o le degree po transcripts ma me fa pe nga yo te rola saun me for CEO tali mai pe avala watu a le la wa fa ingofie sota I saoare o tangata I mga abelanga master nga I whafoi le mea sa wel por kalama al master nei lo le tau walaua tu foi lea ia e walaua tu ia te au istaimi e numira o general o te le loa le whafsota ina o le mea lea o le no fala velave a vere mo fala velave le walaua ia le ua longo pui ali atu I lunga o le tatou televise ia le wala e whai ai ia e le ngatala I ngā manguia hoi lo master e I foi le por kalama o te loa e fsosoni ai tatou aonga mai le tatou lo mua I le vaenga o le fomai ia Pea mga wai whauau ia se teitele toe fono whapi atu wangana ia isi mea ai o tātou haonga nā e sau sosuani le titi atu fo I vaenga lea a wai pei fo al nau ta inga tātou I e whaalau tele lea o oina ia o lisi anganga o nei proklami pei ona ia I MAPC ia whaonga aina tama whanau o Samoa le tāleni ma le mea lofa wa la ta Italia tangi atu I lunga o le atua ia whaonga aina o tatou tangata whalau tele fingalo le atua o le sili lai tu lai mea I o lunga I stem a umala lau bachelor a umala lau master o le ala le simea le awhai a lau tali o lo o avanoa tatou a o ngai whaafai a o ngai nei le upu whaonga nai oi e sau e whaalau tele le fingalo le atua po le malo le atua e whaia o ngai nai le upua le atua e selma nei o nei au au nanga langa wau atu I whafo I le lau tele maso se kalesia le nei au au nanga ia po le nganga fo ina e lenga unga I e tama whanau ina ia
a o ina o tātou tangata ngai lo le no for fale le ise mea fai te ia wa fai sisi mea le fingalo i le atua ia pe o sia una ia anganga malota loto o lo fa penana na nau atu ina ia fa nga ina o tātou tangata mo le fingalo le atua e ala i le nei au o nanga fa tai ma lo fa tai le CEO mo le toi whalauteleina me alwainga le moni ma whamaoni ai se i toi whapia tu saunoanga le fo mai le tae pe o le umanino le wholasanga i wainga le o le anga ia tulo le masters ia e so ta isa o lava ia sunga i le fo mai ia yeti po tato headquarters ia mal koe whaalawe lawe mai fo i il toina wa pe ia o lisi le pola whalong kaka ia whaalawe lawe mai lau suma fo mai ia ai whaftai lau suma toina ia e moni ia i lawa ia tūlanga o so ta inga ia ai o le umanino so ta isa o lava ia tato headquarters ia pe a fianga i lo masters ia e mese fo ia moni ma whamaoni sa noanga tinani le i tai au po tatou CEO o se fesoasoani sili lea mo nei o tatou tangata Samoa aua le whalauteleina i le afionga le atua e mese lava ia o lau au foi ia mautau ave ma le talitonunga e le ngata e soasoani i le itu tau o unga ma le whalauteleina o le tomai le afionga le ia o tūlanga foi piti e whai lawa si tau ngofie o le au nanga tatou lau mua i tikeri o o tauina pe a fua fo i inisio o tūlanga ia o onga ia o se soasani fo i lea mo nei o tātou tangata Samoa i o te iloa fa pe logo o mawsit ia e tuatu pe alewa noa le te lea tātou taimi tuatu pe alewa noa i le sunga le rifo mai kai sisi vaenga fia sau noa ai wa lava tūlanga i tātou a onga ia ai mase foi le wa fai lava uloa ma fonga o tātou headquarters ma tātou ulua onga i fia ia wa tātou wha lau loa ma le o nanga lita ia ma le ngang whaloa malo whaftai tere rau le ua talano atu si o na pe foi na silingi ai le amtanga o le tātou whatalanoanga po le ale manu lau tia le ama. Le manu lau tia le ama. O le whapretania ngai ai. Enter to learn. Ai a umalale o na ulu fafo lea e te tautua pe e te seu. Le lau to e sosoni atu i ai. Peon ta ua le CEO e le na o le fui fe au fa ngai o e le na o le e kale sia foi fa ngai o e te tala tatu aunga ina ia fa ngai nai le me sa e fitai tu ngai e te wavel nei fatu sanga e te tala tatu aunga ai fi foi aunga ia on menan foi tatu aunga ina ia fa ngai na tatu le ala le tau va tu se tau fil tatu CEO awai ese le u fale o ina u fa fo tua ya le si vaenga o le appointed to learn ai malesi me tau le anointed to serve ai e faftai a foi lele ona onga mawai tatu failonga ai o lo wai tau fi vai nawa ele o le auma ele o tongi le lei ma maulunga ele o le tu spasio ai lo taloto i le me fai ele o le aunga la o le faunga tau o mea o le amaua mai le aunga a faunga tau una aunga le o le aunga ai a fa pena o le aunga
na role taulangia le wa o ma wai o pasi o mau le tikiri ya ele se me fai e pe al tu la fono le selenga mai ale se me to le se me se o le me to o le me foi nga se a foi o tuai no fa nga ina o le se foi na va en al se ye so tai mi fatel tali mai on sai le titi ia wai au le whangota e au fo i le tawora. Au le mesilia, ia tutoa sau fatu. Au asta mai mea e te tutoa ngā le tasi le fatu. Ai a ola lau la au, ma whala ma fua mai. O la te le aso o Yesu, ma suli o le malo. E sele i lau ngā luenga. Ai mana umia, ina ia fai. Masala o le eta le Nikes ngai vave, just do it. Awa fa pe foi over le o ina nei se me fai. Ia nga tilo fia foi leo tatou ma tatou au. Ai tu mai lo tau au, tau soal tatou venga. Se anga fa tai foi atia. Na ese tatou au fo le to alu tau sanga tau amata mata. Ale amata, e amata inai ma fine katoliko ai tangata lo pope ele ala le fai atu ele fa pitore o unanga nei e ma kape Bible College na o stasi se lotu e fa sala fa ya lo ye mas fai fa worship center ne o ngalu lui tam fai ngala au ngai le vin e fa le mai nai tatu ainga ia lotu pope ya ina malam foi fa malam ina lato ora te le la vas fa nga ina le tuo lato ya tatalo mai mo nai tangata ia ina ia angalele foi le tuo ba fa fia ina pe o lato loto ile o ina le fio nga le tuo tele nai tangata o mai ia ele fa tanga ina foi le pope man tuo ele talaltu spaia wa ia lato tu la fono ya le o mai nei o atu ma tilo iai. Ia o fia lava. Ia talo i le tua i sia onga. Le onga ngai le vin. Ba mole tu i foi lisi o mana onga i o tal sanga. E man tuat sia onga na. Ia e whafteitele i le no maua. Ia e whalautele to il tatu a onga. Aton foi o se lu i lea mo i lato e o lo mana mia ia onga. Ia e le mwhai e tatou le pirio a onga tampapai. E le ngata i lea, o le telefo i a onga. Ia o mana mia ia e latu e te ilofa o ngā le computer. O le to tele na tatou tangata fia a onga. E mai sia i latou levanga ngā lulue. Nau wa i se le lei o ia latou o nanga. Ia alfa brave le moso latou ava noa o inai a onga peo tatou. Ale lau mol tatou avano, o tatou saola le sosoni ai. Ave fa mal pili, masalo le ang pito sili le tau fil pili mai le tau ta o ngai nei. Ia e tala foi e ngana pertania melengana fa Samoa sosoni ai mo ilatou. Ia wa fa inta pe te wa tala tua e lote le mouse or computer te wa motu le mouse or computer. Ia le la le ia ngale online ia mo ilatou en fan nau mo le nei ia matanga tamaiti tupulanga e le latou foi teknolosi ia tatou ia pe o tai ia malota vai Tati nau e whasanga i mele whai a onga pe tele atu ia atapenu e maua mai le tatuai lea. Ia nei lo le whalongolongo foi mba vai i. Ai re tu i ai langa tei e whia onga i lunga le na foi vaenga. Ai whaftai le tua mo se avunua talaila online. Ia e mo i la tou e manau mi ale sosoni i le ngangana. Ia o teilo ina e sosoni tele. Ia le tatou fesila fai wafata ma wafonga i tonu o tatou potuaonga. Ia sia te toisoso atu le mai, ta sia o tele o whalawelawe tele. Ia, si o e se si mea? I toi whapopo te lava vaenga lea a mai. Whaftai fo i lea tua le ua
o te tala mai le ava noa ai me se au tato online program e pe fo en sau no atu fo i le tato tama e sa le ia e te ai va ai fo ia o nga ia la IMAPC e tele le au matua ia le tangata fo i fa le o ia il na vai nga o fa ia le fa kwa kai lo ngile le alu lunga computer ia e fia te alu no fo i la lo fa lo e o fa la tato proclame le o le master degree a fai foi esse o teu telefone au matua le fia o ngai a fa pe ma fai nga e online that's okay ai a fa pe la vai e struggle o na vai nga ia to longo mai mato ia to mo foi wa ma wa ia malisu mal forma ia wai ele e flow al ma wa conversation ia mal ma wa fa so ai me fa pe nei ona o lo ta itana no ta inga ia mo wa pe tanga uma le le soani ina ia ausia i lisi level o le au ina ia au sionga ponga whaintanga lunga le online pol computer ia whafsota i mei pia mātou o lisi mea o te fia whailoa toi proklami o lo whaia tato ona o tau sanga le te atu nei na matalia ai le proklami o conference a onga Tasi na mea e mānei ai proklami leo whato ato e a matalia sa masani ana whai temi walu ai sa host la Wellington ia onga Wellington al temi nei ia leo la involve uma ale IMAPC i conference ia tau sanga o le mea fofo i lea ua matanga create mato ina ia a tala no atu ua o ulu o tatua onga uma i New Zealand Australia Samoa i pule a onga ai mese o presidente a onga ma fa i loa toi proklame nei la fai ma fa malosia i fai a onga o le conference lea o pule a onga presidente o le admin team i ai mese o fai a onga uma ina ia o mai tātou te whaasoa ma o mai tātou te whauinga nisi me lelei a wale anga i luma o le fingalo le atua pe lana ia i le conference le na whai tau sanga le te atu nei a o tau sanga fo ia November e umalol wha unga le vai aso luna lua November ia so ai lo mal tato conference ia le pea maka pea a e fia sua toi e le ngata o le whai aonga a whai fo e na te nau e te fia whai aonga e te le whai aonga le nei temi ia o le temi le nea e te sua toi ia ma watu e fo iso so soani ina i mwhai ei o na so soani mai fo ilo fisa ia te oi ia si au tala no atu lea mal whaso atu lea i le tūlanga whaftai ia whaftai lawa i tatu CEO ma sponsunga i le li fo mai mo le whamino ino le tele o waenga ia le wasau no CEO le waenga mulmuli sa fia watu e fo isi le tala ma se fia malamwana ia e se ito e whaatanga mai pea le se vaenga mulmuli le o le tūlanga le tattoo conference ia le koe mau atu saunanga le foma ia pe samasani o le whai ia e pe o se taimi mua lea whaalawa i tele atu inisi o tattoo lau mua ia o ngoke le ia masalo a mo fo se taimi manisi o so au na whaia onga i le sa au ai o le ase la mona o le afo ise feedback mai tattoo conference ia o toi whamanino mai ia le si tattoo conference e laso ia o fia maua la wastala le tattoo conference ia o no le sa wau ai atu iata ma le tūlanga o le whaangasolo ino le pokalami ese ma le matango fia ia woka misia fo le maftanga ia ma le ngawhalon lau sunga le toi Maroa tai ia e re tala hoi lea o le manule o le kulie le ama vivi ia me le fai te se tala o le mesile o ngā ua e sau no mai sau tō mai moa i le matango fie ma le o le conference ai masalo o le se tala o te avatua e fisoso ni ai e lango i lau whaitau ona sa ai le manatu i le headquarter e tailua tau sanga ma file conference a te iwa umae le conference le ia e au mailoa ma le talsang
o mana na uma aone I tai lua tausanga mawhai. Ai tai tausanga mawhai. E masala las whailonga na ilo ai. O le lasa manuia le conference. Fua I le mana na o tangata I whai tausanga uma. O le ala tau whailo le e whatulanga le masina o Novema. E tausanga fau e whai ai. Ia, ona atangia lo lea. O le la sa o lau sunga. Tau foi mai mo atu le mana I o conference. Ia le mwhai no whai atu a meu mana I o conference. Ia te loe mo li mauli na. No leo nau tangata. Ina ia whai pe I tausanga uma. Ona e whesosani e le ngata. O le whatau tainga o whisa urua onga. Ai whesosani foi le whisenga o whai a onga. Me foi la le tārsanga tuai. E whamalie e tātou lau mua I presidente ma. Whai a onga ma. Tai o aonga. A whai tātou conference. Ia. E mana mia tātou te awa I whatas. E langolangoina le tātou conference. Mo le leo le tātou anga I luma. Ia o nei foi o nanga ma le tautua I mea tau aonga. O si soso atu sia e talifoi tau le fisiri. Ia, whaftai lau. Ia se au whapoponga se proclame conference. Sa tō fia mo whaia o ngā nisi nā wano whaia o ngā New Zealand. Whaia o ngā ina le upo le atu le tātou conference le whaia Australia. Wha mo le lātau sanga pe au lia tō ele ola malmalosi. O whaia o ngā pulea o ngā po o nisi fo o tō fia o e le mea lofa lea. Ia e whaia o ngā ina le upo le atu o mō New Zealand. Nei tau sanga mi Samoa. Wa include am Samoa. E le ngata o seminar. Ia o workshop foi. Ia ai fai foi mata longa. Ia uma o fai au voli fai papa kiu. Ia ma maua ia fellowship ia. O le mela le o swinga le o va ia I wale. O le fainga folo e tatu aonga. A fa pe mana o se fai aonga I le si fai aonga mai le si aonga. Pristine ia le mele ia. O makua ngā solo a fai aonga New Zealand lo fai aonga I oi. I Australia fa pe ngā foi Australia lo o mai New Zealand. Wa amata na maua le whaninga lea. I le vāo fai aonga pule aonga ma pristine. Au le anganga foi na ia mātou. Ia tatou maua le anganga leo ngā lue whatasi. Ina ia whausia I pele mālo le tua. Ia sia o whaapoko atu le nā whaatai. Whaatai se whamamolo sunga si o. O le tau, o le winga lau saunoanga. O le conference le la whai mai New Zealand. E malolo ia New Zealand o whai aonga ma tangata ia la whaonga o Australia. I pe foi ona ia last year. Sa malolo whai aonga Australia. Ai whaonga whai aonga I nei New Zealand. Ia, ina ia mawase malmalamanga mamanino. Sunga mai, o conference le la whai. E malolo ma tapuai New Zealand. Ia la whaonga tātou usui mai Australia. La tau ia la whafoefoeina ia tātou conference I le masina o Novema. Ia tausanga nei ka. Lei tausanga fau. Ia peo leisi na mea. O lo tau mwhaifoi a onga tau create nisi por kalama foi lea. Ia wa o le tiltilot foi o le apula le meo le whai aonga. Ia le tau vai se mission na ngai whafuatu. Tai pe o India, Filipainga, sainga tunu whapenga. Ina ia mwhai no, ia se mission na foi lea al tatou aonga, ia pe awala foi le aim. Ia wa ia uru ngali whai aonga la ite le ia intamaitia e fia o, e whai se lato mission na pe lua tau sanga. A uma lua tau sanga e fia nofo e wha awauru whai aonga. Ia nofo, a ato e fia sau, ia sui atu isi whai aonga. Wa aonga inga solo maile a wiu, solo maile au whai aonga. Ia, e leo ia se pawe mwhai inga whaatu ni aonga ina ia tāle whenga i mtamai tiu mai. Arunga la pula le mea. E tilo la tatu se me whaonga ai. Ia, anga le mai le tua mai. Ia, whaatai. O lea lawa walua ka wā atoa lawa tele o misi fwoi o whaafsili a tātou atunu. Masi fwoi o tātou tamiti a onga o loa atawin. Ino le
o le ase tāua o le conference whi aonga ma le aonga. Ia lea la lua saunga manino le nei vaenga o le tai au. E mule atoa ile nganga whaaftai. Te le lava mo le whaamalamla maino le vaenga. Ia, mo sila fia tātou atunu. Ia o le tausanga e lua afe, lua lima. Ia November. Ia lea ia i tātou conference lea, tātou ia mamlama kape Bible College i New Zealand nei. Ia, i Wellington. I Wellington i New Zealand nei. Ia o le sina tātou conference o ai. Ia e whaaftai tele mo le nei tai au, te iloa whapele se sina ainga e fia saunoa ai. Ia le laua whai o lua masui o tātou headquarters, ia tātou a onga e fia, i le larolangi atua. Ia wale whaalau ilo ina o tātou a onanga, mo nai o tātou tangata Samoa. Mai se lava o le whaalau tele ina o le mano le atua. Ia be ia lo leo whatau waa, whai msui o le ulenga ma le aunanga Global Kingdom TV. E whaaftai atu ai, i o lua matua o tātou lau mua, i le whaunoina o taimi, a mispoia tutu mai o tau au. Ia walawa le tātou ngai wenga so tau au, i le mano le atua. Ia, se i tātou au na tua i o tātou tangata. Ia pauleo stala ma le nganga whaaloalo. Ia i tuna tulewa noa i le tātou CEO. I nga te sau ni se talo e whai o tātou whatanoanga li tai au. Ia lava oilo mātou tamā, whaftai tele lava mo nei avanoa, o mwhai ona talaina o ai fo i lo whafonga mai, ai ai lava se vaenga o nei au o nanga e au ngā, ia whapena o na whaatawa ina i lona ia lana ia whilwhilinga, talo fo ia e whamanuia mai nei blokalami, whamanuia fo i lau au na lo whafoina nei blokalami, ai mese o i mātou uma mai lātou o lo ngā lului, e ala nei blokalami mātou talo foi whaamanuia o e lo whaalongolongo mai ai mese o a onga taitasi ale ia malama a kape Bible College o lo ia i Samoa, New Zealand nei ai mese o Australia whaamanuia foi lau o na ia ieti mangeul fo ma ia ieti whapea foi le a kape Bible College ia wai malnai tu o laulangi talo lea tua o la mātou talo lea whaftai tele fo i mea uma ia te o lovi inga i lo suafa Yesu. Amen. Amen. Ia, mangia tele Samoa le tofi, soifua mai ia manuia.